በዛ እድሜ ላይ እናቴ እኔ ልጠብሽ ማለቷ لايك سبسكرايب كنتم أكندا قدام نسنجنا إجهر سمو فيديو عجب أسلفكم دراماتيك ياسل سامون لايك سبسكرايب شير كنتم نموت هد بران أكنا جسنا سنجنا حيا فيديو تقول بس ما أمرنا لنلاقي خلينا بين هذا الجسيكسي هنقولهم تأيوم يلا أكندا كشندا تبتجاج داوني عليه በዛ እድሜ ላይ እናቴ እኔ ልጠብሽ ማለቷ ጥያቄ ይፈጥርብኝ ነበር ጭንቅላቴ ላይ ለምን የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ሻወር አብረን መውሰድ ጀመርን ከእናቴ ጋር ማለት ነው ሻወር ብቻ አልነበረም የምንወስደው በቃ እንዴት ብዬ ነገር ጡቴን ብልቴን ስትነካካ ሻወር በወሰድን ቁጥር እንደ ሌዝቢያን ማለት ነው ግብረ ሰዶም የሚፈጽም ነበረ ከሷ ጋር ማለት ነው ቅድም እንደነገርኩ የግል ትምህርት ቤት አስተማሪ ነበረች እናቴና ተማሪዎችን ይዛ መምጣት ጀመረች ተጠጣም ተባለ ይጨፈራል ምን ይባላልና የሆነ ታይም ላይ የሆነች ልጅ ይዛ መጣች እና ልጅቷ በጣም ቆንጆዬ ናት ታምራለች አቋሟ ምናምን ሁሉ ነገር ያምራልና እናቴ ይዛት መጣች አስተዋወቀችን ተዋወቁ ምናምን ነገር አለችን ተዋወቅን እና እኔ በኔ በኩል አለችኝ እናቴ ማለት ነው በኔ በኩል እቺ ልጅ እንትን ብያታለሁ ጸባዮቿ ምንም አይቻታለሁ ጥሩ ናት እና ግን አንቺ እንደ ሚስት ናት ልታገባሽ ትፈልጋለች ማለት እንደ ባልሽ እና እንድትጋቡ ፈልጋለሁ ሴቷን فيديو أكنا قام بس قبل لايك وتن نما تهد بنا نافقو بس عندنا لايك شير وجو أكن دكان أرسمو فيديو أما فيديو أجايبات كسيفهم مي يبيس لات كمبيتا ولا تاسع لات شروبا خواتي فاينا متيو جرو متيو شروبا إلى أيام تيجي تاكي ستبي كمبيتا كوي تيرتي እውነት ለመናገር ከሱ አልፎ ለኔ ሁሉ ተቆርጦ ቢሰጠኝ እኔ ራሴ ረጅም ጸጉር ያላቸው የሚል ካታጎሪ ውስጥ ገባለሁ ነገር ነው በጣም ግን ጥያቄው አሁን የሚያጨቃጭቀው ከዚህ የበለጠ ጸጉር ኢትዮጵያውያን እንስቶች የላቸውም ወይ ነው አሁን ምን መሰለህ ይሄኛውን ፕሮግራም ስንጀምር መሰረት እያሰረን ነው የምንሄደው አሁን ቃል ኪዳንን አቅርበናታል የኢትዮጵያ ህዝብ የአፍሪካ ህዝብ እያየ ነው ብለን እንገምታለን እኔ የሚበልጥ ጸጉር አለኝ የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ ማለት ነው አሁን እሷ መሰረትና ጣሪያ ትሆናለች ካሁን በኋላ መነሻችን የሚሆነው የሷ ጸጉር ነው ካሁን በኋላ የሚበልጥ ሰው ነው የሚመጣው ማለት ነውና የሚበልጥ ጸጉር ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ደውሉልን ቤቱ ክፍት ነው ረጅም ጊዜ በመላጣነት የሚል ዘርፍ የለም የሆነ ነገር መግባት ፈልጌያለሁ እዚህ ኢትዮጵያ እንግሊዝ ውስጥ አለው የሆነ ነገርም አለ سيفون شامل في مجال ماتش دوبا استوتاك قبل الفيديو في أنا سامو أجستني أجبا إنه تتابع الفيديو كي أجسم وارس أبدين كوا أما سامو فيديو بتشبه بتاعك سني كوا ده تنجم أشي سامو فيديو untuk saya tahu foto kami nak cerita koi mewujud lah ada masih tanah saya sambut like aku mati komen di sini jelah wow beliau cinta oh bang dah juga kerja oh contoh harga dia dah bantu aja lah kunjero nama bayar kemudian dipakai ada besi sering dalam mata atas As qual. Untuk tetap YouTube berizin untuk kesan akan jumpa tajaran abdikinya
agartanii viidiyoo haala waraabaa qadhee yeroo ammaa kana keessatti maaltu raawwatamaa jira akkasiin jiru qabadheetan fiitne sirriisammoo YouTube Brain Agent like subscribe share gochuu warri maatii biyyantaan immoo maatii Brain Agent akkasiin taatan sin jira ammas immoo viidiyoo tokko qabadhee sin jira. Hello Abbo. Mucha baga jiraate Naga Abbo. Barananillee nukkubsadha. Maal taatan? Haateellee nukkubsatti. Rabbi sinaa maaru Abbo. Midhaanillee nurraa badde. Badde ni beeka roobni hin jiru. Biyya keessa rakkoo jira. Rakkoo jira ni beeka Abbo. Anillee haatee dadhabdee fuudha hedda. Ayyoo rakkoo Abbo. Namoonni Adaamaa si arge. Tatolaamu Abbo. Amma liqeeffatee Adaamaa jira. Intala wayii karaa Daabbaasittillee si arge. Bada mucaa kiyya. Abbo. Birrii baddeen gaddaa doolaara ergi taatetiin ijoolleerra wallolle. Abbo rakkoon ittani maal? Ani amma. Akkati sadarkaa kanaan gashigee atuu hin beekta. Abbo Abbo Amma liqeeffatee Adaamaa jira birriillee onaa liqeessaa jedhu ilmi kan kee Ameerikaa jira jedhanii Ayya dhaggeeffattoota Brain Agent keessan akka viidiyoon asii qabadhe akkasiin bohaarsaa jiru abdii kiyya viidiyoon amma ilaalle kuni abbaan manaa osoo haati irraa dhimamtanii niitii irraa yaadaadha walaalidha inni kun ishee abbaa ta'e kanama manaa sana jiraatu isin jira kunis ammoo Brain Agent irratti koomentii irratti goota yaada keessan akkasiin keessan yaada kiyya Brain Agent YouTube yeroo hundaa like subscribe share gochuun keessan jira ammas immoo viidiyoo jaallatamtoota YouTube Brain Agent keessan viidiyoo asii eessurratti yaada isin qabdan akka na gargaartan na YouTube kiyya like share subscribe gochuun akka dalagamne isin jedha torban gaarii